reba ari kunkora mu bintu. Emeri waretse kunkora mu bintu katari ibyawe. Rihanna yarambwiye ngo njye mbirinda. Kandi nizindi ry'Imana mbwira ikivite ukuri. Kandi data sobanumye ngo njye nkurindira ibintu. Ya narasa kubirinda rukunkora Emeri ngabanya ubwo icyo gifuri cyakubikoraho. Unozoje gushyiraho ingufuri. Kurasarinde kuri noki nigende. None se wigende kuri kunkorakoraho. Ibyo mbona. Emeye mu kibuno ariko. Emerinde ndashaka kuninya none. Kubera uko ndashaka. Usiko mbizi bya kubera uko akunda rukunkorakora. Ndashaka ibintu. Ngarika. Turafata video. Nta kibazo. Ngambwira ngo settinga kamera. Ariko Mary waretse ibintu byateje. Kandi kubirinda. Ako se Mary kuri seriye. Ngareka nyine ngo maneza rero. naze ko dafite digito ngo yakuba yinjiyemo ariko Emerine umwe mu bakobwa basizwe hanze amashusho ye barimo barakora amabara yandikiye ibaruwa abanyarwanda kuri Twitter ye avuga yuko rwose ibi bintu bisa nkaho atari we. Yagize ati ibintu murimo murankorera ntabwo ari byo, murimo muransebya. Ashyiraho akamoji. Umuntu wazanye iriya video arimo arambeshyira uriya sinjye, gusa abantu muri babe pe. Ashyiraho akamoji. Gusa niba nawe uri muri abo wigaye 100%. Uriya atari Emerine ko byagaragajwe ahantu hose bavuga yuko ari Emerine. Uyu mukobwa noneho akaba yashyizwe kuri Twitter ye avuga yuko yaba atari we. Byaba koko ari byo se? Kuba yanditse ino message avuga yuko atari we nanone ni urujijo rukomeye cyane, ariko ababonye video zimwe na zimwe babonye yuko yari Emerine, dore yuko no muri ariya majwi baba bamuvuga ngo Emerine wanditse Emerine. Uyu mukobwa rero yaje kuvuga yuko ibyo birimo birakorwa byose atari we Emerine wa nyawe, ahubwo ubwo situzi nimba haba undi Emerine abafite amakuru ahagije nibo bari buze kongera kunyomoza iyi nkuru nimba koko yaba atari ya nyayo yaba atari uyu Emerine wa nyawe. Kayo nguko.